Vikni kad može. Traži. Kad počne lajati i oblajavati dosta, onda znači 20 puta i onda mu daš mu lopticu, ne mora skroz ući unutra. Dobro. Sad ću opet snimiti odavde da ja puštam. Traži, di, traži, Ma bravo, si ga našao! Ma bravo, pas! Ma bravo, dobar, bravo, idemo! Ajde, bravo, jesi našao! Bravo! Bravo, sjedi, dobar, bravo, idemo, ajde! Bravo! Da Igi izvuci, jel možemo malo? Bravo! Ajde, sad Igora izvlačimo van. Igi, daj ruke, snimaj. Može, daj ruku.
daj ruku. Ajde. Polako. Može. Samo malo mobitel unutra. Aha. Daj mi, hoćeš meni da hrani. Ne ide ja van tu. Može za dve ruke. Ajde, nazad da ga otkopamo. Drži vamo, odi. Može za dve ruke, daj. Primi. Da otkopam, moramo otkopati. Ajde. Dođi vamo, gle, dođi vamo. Dođi. Ome te papire isto moram. Ajde. Sad moraš, gle. Evo ga, spašeni! 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 Gotovo spašeni! Spašeni! Bravo! Joj, gdje si? Šta si napravio? Dođi. Bravo, jesi ga našao. Gledaj! Diši. Diši. Spasio si ga! Si ga spasio! Si ga spasio! Evo, bacim lopticu. Bacim lopticu. Daj! Ajde! Bacimo! Bravo! Aha. Jesi ga? Jesi ušao? Jel možeš disat? Možeš disat? Ono dobro. Ja sam mu prejako, neće on to iskopat, znaš. Bitno je da pokaže gdje je. Ti sad možeš biti tamo i pa ćeš onda snimiti. Ja ću ga pustiti. Traži, gdje je? Ne tu, gle ovdje, ajde tu da traži, gle. Tu je, ha? Gdje je, traži. Kopa ovdje, s ove strane kopa.
Odi posnimi ovo. Traži, di, traži, di. Ovdje. Evo ga unutra, dođi, ušao. Bravo! A bravo, jesi ga naš, ajde, opa. Bravo, pas, dobar, idemo, bravo. Как prekidaš? Evo ga, posnimi ga. Evo, posnimi ga. Bravo, pas, dobar. Kako prekidaš? Bravo, jesi ga našao. A bravo, gledaj. Ajde, bravo. Bravo, pas. Bravo je to. Ma bravo je to. Gledaj, čekaj, stani, gledaj. Idemo, hop, eto, gledaj, hop. Bravo, idemo, ajde. Sad vidiš zašto je ovdje počeo kopati. Dođi ovdje. Počeo kopati ovdje, tražiti, vidiš, ovdje mirisi, ti topli mirisi su ovdje njemu izlazili van i on je to uhvatio. Znači, počeo ovdje kopati umjesto da je išao tamo. Znači, miris koji je izlazio, topao miris izlazio van i to je pas uhvatio. Znači, on je tu krenuo i počeo je tražiti u nesrećima. Bravo, pas, dođi! Bakale, to objasnio super. Sjedi.